Klemang pu, lapen so channel ke lang ada tu pan ni nang sama kado pa ni lah kado, hopet benalang tu pan dak naik kalam tege lah kuelo, ni itu komiti si senglo inter state, inter district lapen protection, border protection, vigilance committee isi itu senglo, asal so komiti along ni itu mah presiden ake hai protection do taruh yang Karbiang Autonomous Council, tapi working president abang ke ni lo lapan secretary abang ke alang li sarimbe alang li dah habis monstame apen dunmai pu alang li nopo sekian lapan assistant secretary alang li nakina nasi ni itu nang tuan lam kiri pacini je lam kiri lam itu isi Bisno buat langsung bila nuah mesti aputha sorkar pen alam pangdak lo ladak Bisno buat langsung homosti bangke papresi dak amri homosti lapen rongkang homosti lahini homosti si tupan nang pipo aso putha bang itu pan nang pi laso hini bila nuah mesti apa tak bangke, ST di Jawa Timur itu tak siang langsung cerai pun, langsung cerai pun dia tapi ini tu bangke mata lo, dia itu mampu homos dia lo, itu meledak 1975 3 September ahut kali tang Sotro Singkeron alangli Minister Doba Mangsi Karbiang Long Arlo Long Thong Kebrat Sok Aso long thong kebrat sok bang gijan notification long paklang asila long thong kebrat sok bang ke kabi doram lalu si ludna ko kusya ledak pangdak kondo lasila so pangdak ahut hal dak tok dang do asi hoptari sok ngobong komani yang si kabi yang long alu dudunde ulote la tok jir penalu gisi kalite SPLO palidam office palidam lasi haso tok dak pen angtun bangbong sini itu dak ilitom kalitang sonrosing teron habekong panbalil apenalang li honsing teron lapenili o longsing longti habe dan tulang ini banyak alang itu cerok tok dan sila so rong thong kebrat sok arong ba yang long aru pandai alang itu asam komenal ustamialang itu apong lo kita, lapen hasil kita pernah jok, alang itu along pen reply long sulo, ada pen home commissioner pen stami isi reply long do, misal stami nang lo, je nonomat Karbiang long pan, la long proxy arong ke nongon si pen and warnang ko, once inko da tongkelo truck arong bangke, ada nongon district pen Karbiang long alu transfer nang ko, ama hal so hut kita pernah sistem me hendak odun ling bang, kita masih implement unidan. Non antar si pending do kau. Once kami itu kan la rong top kebrat top 36 village revenue village accord day ba arah tu bang ke matalo itu kalau yang long break ni apa tak bang itu iri nang siapa angsun kan bang lo si angsun kan bang pen hala SDC ahut patong thangchu alang istame la soputhak Karbiang long lo palu nai alang ita bori pon la pela sop chipen apo itu Joyraming Leng si executive member Karbiang Autonomous Council alang li hut istame alang li la so apo thak apo kampang keng botuli lo wolo la pela halang li kido hodo bang si la home commissioner pen SPF tok la hai je la long thong kebrat sok arong mane demarcation nahi masuk puthak hal dak SP mane demarcation nahi mane la long thong kebrat sok arong abunit tu prabjin pen hala hopta sok angbong tu pene
Kala kene komplain alu pali nei la so komplain alu SP phan pali ro ama SP bang pulo tarli lo khala komplain alu pata no ko long thai da do la komplain alu long li arong mane la dar itu long dolo asi long thoma police station hamre bo thalang su la pen heroni la long thom police station pen lat et stami asu bang ti komplain alu bang long li den amasi long li den lo amasi la itu SP bang kadang SP 2002 8 tarik ningkan alang li bang aku reply ki chulo ye la so pon li di tarik at long li den apo da tu sarkar pen kima ke dengi la bang de pon pulang ne asiamat la pulo nge wang bo la tan no bang ke la bidar sistem ni aku sama beli kata parsu bang de lasi normal ke itu kopai ke mi sono non itu kacing hon ke hai pembahasan taruh alang li lasu putat itu kan aku dangkan tulis di itu lasu apor kami hujung situ lasu kampen mundi politik itu cundun dulu masih alang li bang sini itu kan aku mesti seng nak perlu komisi seng lo mak itu hal dak itu kacing hon nai doktor tujuh orang CM ayo alang li long dam lo sinang itu komisi seng dan komisi seng lasu komisi seng dan berarti alang li bang aku CM lapen Assam Chief Minister Himant Biswa Sarma Phanta alang li solap Ajen mila hai jen itu 36 revenue village amunil to bang kido pisung dapau asila support nang sai bibek nai wabat ni tum ke lalo la pensini tum ke hat 2021 ni tum la jugan mohon lo aku ni tum la samay memorandum ni tum ke hat 2021 ni tum la jugan mohon lo aku ni tu lah sampai memorandum bilang tulis. Oke, langsung hut ni tu lo naik pun tu ke, ala MLA itu mah Rup Singh Teron, oke hai tak dulu, apa yang ni tak dulu, ala ni dulu, apa yang ni bangsa orang dulu, apa yang bangsa bangko mending itu mantap, bitung pendam si memorandum apa dam, amal langsung memorandum apa dah dah bangke, itu mah minister, HD minister lo, lapen revenue minister lo, lapen guardian minister lo, alang li juga mohon sara itu paham, langsung memorandum apa, na odu, na nang deng lo, langsung alang li mat, langsung di bang alang itu, alang li am perti ke haji ni, am hangat ke ni, langsung alang li mat sini itu phanta, gonta tu ma porang pilon itu phan, sa pilih thai sa pilih, na pilih hai, culo lapen si, alang li si alu nak tok nun dulu, namanya dialar S pun, ala so department of Finance di lupa liu, dia nang tu lah rong troksi, rong thong kapal trok, arong atau di market nang sabi nang asam government pe sabi nang pulau masih hal dak alu rong palilu, no alu tadu ni tu melo, masih la nak pidat pen, api alang li mathalo cington kok kumapu cington dia alang li klepon momlar lo hedi, amasih alang li HD la hills development hindi area ke department along pen aku la under secretary bang aku joint secretary la kene protection border protection ko joint secretary pada ko lutok thulu hai je receive petition do la 36 villages la boundary aputhan pacu nang populo lah masih so pacu nang populo masih lah so pacu nangi poho tu bangkala so petition ni tungsi tidak salah ke itu mah takingon lah so macam tu taruh amin siap dak stop anglo masih so apot bang so that pen ke aku lah so protection border protection joint secretary bang aku top tulilo ini pak lah revenue joint secretary revenue department finance aku top tulilo je lah immediate lah bangke necessary action enak po apela non lah joint secretary bangke revenue joint secretary bangke aku top thuli lo itu kadeng lo otomas council principal secretary apa dia lah bangke immediate mane lah thong kebra shop aro bangke immediate ini nang demarcation thap claim nang ko amasi ning aro ko chalon itu lah aja geding 48 years lo no nikan sikya pa net artalu no as langsung kan sikap lah nerke parta umbok pen normal ini tu teknologi
là đồng thống kép là phọc tham bằng cái immediate là di market nang tapi asal pun thang penon aku itu kan aku lamcang lagi pi dulu juga mau bang hadi masih alang lipulo itu tarik ko Agosto tarik ko ni itu aku hala chief election commissioner kan itu hedi pi hai la memorandum pi hai la so pun thak si aku itu guardian minister kami alang lipan aku payuram dulu masih hala so payuram mau bang alang di alam cang bapak je la 36 village demarcation aku thang bangke nom nitung independent of sih mana taring ko Asia alok itu aport jenang kok boleh masih cok itu nengong ko pula masih ini kali te pinap lo itu ake hai profesor taruh lang dak itu minister kan chief minister kan itu nak pula so chief minister kan itu nak pula itu lasu update bang itu loko la pela bot karya lo di sini lapen nongon di sini lapen west karya lo di sini east karya lo di sini lapen modiga di sini kita pensi alam tu meeting ini sepuluh lapen produksi itu imam alam tu sih dia fiksi ada di place nasi lasu putar bang itu ini ngarang tu nasi itu lah ajak tinggi cong hong pen ison cok dampu mimik pembang sini pun tak ini kita telo lapen isia lama ne rat kan penjingkang tu mengelai lo ni itu là đồng thống kép đặt xong cái ta lại tung border disputed của phụ thạc sĩ itu kido kusung ithak kesung cái ta cái chim hong cái chim đi được không và sila số phụ thạc bang alang ni itu là ake hai profesor itu orang bang dia là phụ bang trong chính là itu có son sila số asulu solvan có son sila số cái phát chọc pun có phát chu pun có phụ thạc matha pensi alang ni matha lo dia là bang itu iklan ni bang ke nang sok pun sih. Angkai aru isi tua lang nang lo lagi itu lah digital India pun thak bak online nong ke sakpari pun lo jauh le pun lah online dokumen sama situ apply nak ko pasi karbiang long si do web pen alang li itu dokumen pilu pun lah bak isi ke polhe war sai pa sakpari war sai ta loko on si tamne jong si nogon district pen apur jong si duel certificate ko ngolo pun isi ke reject loge alang li phan bang ke lapu ta chok hanging lo ko lahai pu thak matha se alang li nak ala pu thak matha dam ben si lahai pu thak itu phan than pa ni ben itu phan ke misen our side nang pak lang itu phan se itu alang li itu phan nang bori pilo lapen churu nang alang itu phan lapan our side nang pon bang me alang li do de sangsi ame yang sita me la so pu thak itu ko so sila doram lar lu lakti bhong sai pe itu mana ahok peten karya yang long lu ini jadi abang ke alang ini tu kan nak kilo asap sedang nak kilo pasal alu ini jadi itu ini jadi nak projek lah 36 ini bilas Arab tu mesti aning jadi nak projek itu mana sih pakai cun mek bu kalau prabjin tu si cun itu sih ini jadi ini tu mak mathalo nola nikep pong sih itu lah so meeting dulu putih lah bangke chief minister ada sini ya lo, tapi ini tu kan yang long chief executive member, oke itu dia orang hantar detail alam bang itu langsung problem bang malah so boleh sama tahan ya, masih ada tu bang ta, kita nak jadi itu balik si bakke, cun mek, kalau prabjin tu si cun itu sini, jadi ini tu bang mathalo, nola nikep pong sih itu langsung meeting dulu putih lah bangke chief minister ada sini ya lo, tapi ini tu kan yang long chief executive member, oke itu dia orang hantar detail alam bang itu langsung problem bang malah so boleh sama tahan ya, masih ada tu bang ta, sini lo je lah bang kalau tu kilong ya right tu lah ke, lam, masih langsung arong apa thang ni nang tu macam apa sini kang tu no, lagi nang tu kini apa ini, kalau kita nanti kita ni paklang hut bang arong amen, wah itu hebat gitu, masih ni lila tak arong amen tu kalau jo. Aromen kalau dah lah orang thongkep lah thok leh di, si ihin kan ini, nang itu bang tanpa cini pun, isi ke amguri gaung pun, nak ke hu, oguri analo, lapen de beltolap dah hal pun alo, lapen de keabat dah hal pun alo, balagok dah hal pun alo, amri nalo, borgau, lapen ke kaido, potagau pun, lapen amduba, lapen tengara langsung. Lapen Khatomari, lapen Dalimbari, Chinai Nodi,
lapen Keabat, Boramri, Khorati Sugao, lapen Langterang Gao, la Plimplam Gao, Borgao, lapen Suruamli, Radhagao, Bogajamin, Kumraikwa, Masgao, Amajongao, Benterangao, Amterengao, Gilaputagao, Gringao, lapen Lang Longkugao, Hatigor, Digol Pukri, Umsiru, lapen Mas Borputar, lalu lapen Longre, Duduno nada, lapen Tengara langsung, langsung Duduno nada, Maisam, lapang itu nada, malo, si ple Karupinha, lagi itu nada cek telongko, dango, lapen Hawaii. Si ini tu lah rong troksi, tongkep trok, rong tongkep trok, arong bagi itu lah dak, waitak peninang itu kan dapat langkah lah sila sorting si non bangke, mekolong seme labak lah suarong bangke, di market po arong loket lah dak, loket po lah si GPS itu tamil lah tu enak oki lah sila su GPS itu yang si itu bangke, lah suar kama bangke non lah border apa tak bangke dak Kitun yang taksi, taket namanya. Masih biasa orang takeaway itu pakai itu corona ini kalau itu kiklaim pun lah doan sih kami di kepaduk orang itu lempen non itu ladang itu tengok presmidan ini itu asap kan sih kami itu dapat pasti lomba gitu nilai ini sama lah pen ini ngahat kilo itu langsung ahoy dua pun bangga itu kajin pen Nongon distrik pun Karbi Anglong distrik pun, Bonegong distrik pun, project ini tu mungkin lah solusi bang yang waktu sih minjit tu. Asi nang itu macam mana nang itu kalau kita naso press meet long nang itu hanya pun nang tu solusi kita kalau project ini asi press meet aku tak boleh langsung minjit. Itum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman Klarda Kabirta.